namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Hey, of course ta hi khela la Boy Sevenza loyi nga ta hi khe n'wi link vhele vhele na vudyelwa bya le ka Hagiyazo levela ho sungula as mi swi tiva vhele vhele ya ku na Nhlamulo Sambo loyi a nga lova a nga dlayiwa le a Western Cape laha xitori xa kona xi nga a bit complicated ku i dlayiwe xi sukela kwini, but may his soul rest in peace and stuff like that. So da ha ri ka yin'wana ti-live ta Boy Sevenza la na mi no hlamala ku fika ku nghena board given a ri live Boy Sevenza and stuff like that. Leyi nga fika yi kombisa ku yi lava ku n'wi tlhavela, then from there i ku ni yi record ku yi vite yi kombisa ku yi lava ku n'wi tlhavela ivi then video yi continue like this. Ndzi fika swi vona ku kereke leyi a nga fika ka yona yi kwetsimini a swi xivula loko a ni mi Boy Sevenza a endzerile ka Hagiyazo video yi kona ka channel already la. The video did not do that well because you know 1,700 views, but yeah, you go to channel a link on top comment. Sure, let's go. Ile account. Ile account. Ile. Yimayana, Iri 130. Yimayana. So we are anyuketa the account number vele as Mr. Kwalano and go fast forward danyana. Ta yitwa kwani itatwa kunkuntu. Boy Sevenza. Boy Sevenza ne? Boy Sevenza. Cuma sih ranting gini. Ai sen gana? Seni. Idzeli phela Boy Sevenza. Mani muni. We se waya ka maji we. Ita ya kano. Wajikela musi. Given se waya lwe ka maji. Wajikela ya kano. Ana na kombisa ku. Ai ngenanga na. Timali leti ti lomba sesi. You could be Ai bug fena mi winini le game ya kona kano ta koka. I got this section as you can hear kwalano Boy Sevenza look kombisa ku isendelo over 20,000. So swi clear ku obvious Hagiyazo no board given vanhu board given yi tlhavela swi clear ku xilo xi vulavuriwa hi ku lalo ku khani yingisela clip le board given eka yi kombisa timato i fika ya xava suit Boy Sevenza a tlhela chana petrol ku ya ni nkosi luwa hi nga sungula wona nga mi kombisa wona wan'wana loyi a nga lova and stuff like that mona mhaka lewa hi leswi of course xilo scenario yi nga fika yi tshamisa swikwana so swi clear se Boy Sevenza wa tlhaveriwa seni va lava ku n'wi miyetisa ku n'wi miyeta wa Hagiyazo ku a nga va attack. So question ku swi ta tirhana ka Boy Sevenza na hi ku swi loko va fika va hamba va tlhavela va nga ha yimi hi ku Boy Sevenza na Gagashi va fana. Gagashi swi loko va nga ha tlhaveli tivuya ti holova na Hagiyazo we are aware mos ku ti holovi na Hagiyazo. Boy Sevenza na Hagiyazo I mean Gagashi na Boy hey Gagashi na Hagiyazo ta ha kumana straight we are all aware. Mhaka yo tlhavela a hi update na last time loko kha kombisa ku a nga ha tlhaveli swona and stuff like that, so a ta ha kumana straight. So Boy Sevenza loyi na yena swi komba na ku na yena ta fambela yin'we, so a ridge. Is it a good move? I don't think so. Vuxaka byo xave mali byo tola mafurha byi nge pasi Hagiyazo leswi swi mi swi ndlaku swi ta mi hlupha
swi ta mi hlupha but mina ni ta ni kha ni fake tihlo hi ni tivaka ni mina vo ni zonda boy 7 or not the bottom line ta faka tihlo ka ti-video clips na ti-live ku a nge va chingeli mpasta na ku ya mahlweni leswi swi nga ta ni kha ni swi endla hi ku loko a za ku pasta a swi to vula agiyazi ni ta ni kha ni fake tihlo rikulu and stuff like that. Let's go. Na yi reverse le. Leyi yi reverse na yi vuyisa ndhawu le. Yeleyo yo va deposit. Yeleyo a yi nkosini. Mali yo tala swi ri nge koti tele ngopfu. Wa kolota. Hayi mina famba ka life hi madoda se vusiku swo Boy Sevens ka evongani wewe la xuta wewe se you tiva wow request na xihundla xa yini mina. a swi koti ku na u chele mali leyi a swi kotsele i ku ani mata ku i ni nge humese team 7 mara ya chavisa loko za mali yi ta ka va 20,000 kanjhani hayi manager ya mi ta inana he ma premise i kava dale And the deposit yaleyo. No, mali deposit. U xava ku va munhu a nga ta ku nyika 20,000 for no reason u xava boy 7 ku ri kahlekahle i la ku kokiwa hi mali and xi ta lavela mali boy 7 tshama kha xi ku durha ti-5,000 loko ze boy 7 za vula so swo ku yi tele mpela yi hinde 20 so loko a za ku yi hinde 20 swo ku yi le ka 20 something kwala i mali munhu a nga yi transferaku mara yi twalanyana wa hi vona hi to ni transfera munhu la ku n'wi transfera 20 something roughly 25,000 I think munhu u chela 25,000 ya hi yo half mark liya Deposit. Yeleyo deposit yo famba xava suti. Xipika ra tata na xona loko va fika va va ka xiteji xa Dr. Stole we ta bango mo le ka na machava maphorisa. mali leyi Famba xava suti. I fika komba vanhu va ka gaza ku hi le suti ni yisa hi pini yo ya nkosini. Hayi tisutele to ndliwa endzhaku ka tiyindlu boy 7 xava suit. le mali ya chavi Mina ni n'wi nyika ku famba okay. Famba xava suti. mali yo tala so Mali yeleyo mi ni twisisa ku hambi u nga ya xa suti ni fanele ni ku ni ku xavela suti. va n'wi kahlekahle mali mi yi kuma kwi mara vanhu ya wa xindzu wa wona kwenomo Na swi vona ku kahlekahle leyi la xikongelo yi ku timina mutla yi chayini game on. Hayi wena i fane i ya ka match ya le Union Building ya a kona mahagiyazi mali ni kuxa hi mana mali kuxa mi le ka mining mayisalam so a mali yi tele mi nga ma hleketa siku lera na swichinani leswiya ya ku yiwa le ka yena ka Nkore and stuff loko ku na mine kwale tshama na mali ma tirha na mining mayisalam ku boha hi mining leswi nga na swichinana tshama di na swichinachinana hagiyazi la hayi da hlupha mali hi le makumu so ku ze boy sanza a tlhelo 25 liya a twa nga tshembi so ma le malini mayisama na mali mining yi na mali so loko ze kota ku nghena laha vi ri mali koku swi dangerous swi dangerous swinene ngo dlayiwa nkarhi wun'wana na wun'wana loko ize endla mali yo tala so hi vona ngo yi tshama yi ri in fear so ku tshama ku na swibambam
So a dyondza direct high level associated na valungu vanhu lavawani na machayina as mi swi tiva machayina swi na mali phela mara na ku swo machayina leswi swa tena swo agyazi leswi swo xi wela ku lexi nga la leswi swa tena swo se machayina swi na mali ti-investors timayini to tala la South Africa ti onhi swo mi nga twi va Ramaphosa va ku i na mayini ya ntwini mani i xichayinana o rhangisiwa as a front and stuff like that. So swi vona ku swa kereke ko va just njhe ku i mfundhisi munhu a ti rhandzelaku kereke swi mi twana ku va ku a ku yi nyikeriwi kereke liya ma vona so hi leyi board given ye then leyi pastor yin'wana ku ni cheka khale ku ri ti-friends na Hagiyazo then Hagiyazo leyi nga so swi na mali swi yisa leswi swi na mali so va n'wi tiveni Boy Sevens a hi tivi ku va ta hi tima for how long Boy Sevens because xipengo lexiya wa vabya mfana loyi Yeah, Maya Nkosi or me. Yeah. Kersan mali. Ya member la ikhele Mali aí. Mali ikhele man. You know what? December. Now, why people tell them? Boy Sevens. Boy Sevens. Okay. Well, I'll tell you how fast I went. Let's go. Swiwini vundela Boy Sevens. hayi tsaka ku dlaya a swa vuya swilo swa ti-live vona nkarhi le henhla ku ri nkarhi muni loko video leyi like loko ni yi recorda initially nkarhi ma swa ku ri nkarhi mu le henhla a ku ri 12 ya 12 swi almost 12:58 a ku ri ku ba 1 a ku ri 12 ya nampundzu kha ku la ku ba 1 ya nampundzu a vuleya na nhlekani ku van'wana ta bayise vula 12 ya le ku byala ya ku ri 12 ya le so ai anda ni tlele me ni vuya ni phaphama Kersan mali. Boy Sevens. Ai, mali yo cover, mali yo tani. No, vai, que emradinho, escreve mais aí um as escolas, Zé. Kersan half Boy Sevens. Ai, xereno, mano. As escolas. Agora me chama suco, não achava suco. Uma de Mali. É mano, muga. Não me chama Kersan half. Okay, nishaba 54 or 56. Na Petro. Na team Hagiyazo, minha escola. Nishaba 56 or 54 na. Really? Ele só tentar achar o assunto. Me dá nem como ele achar assunto, né? Ana kuti. Oh, Boy Sevens. Na sumbalo só tá kerekeni eu é chave. Oh, ei. Ana não jori a kerekeni a kutu real tamatrek suti lá. Vana so manteleni pasta le lega pasta kula yenu so manteleni dizo ya dilava sisa order ngode di Boy given. Ankosi no kombela loko vanhu va ku maphorisa va ku Boy Sevens ta ku nyika mayise mambirhi ma nga ta ku rinda hayi leswo as mi swi tiva Boy Sevens a nga heti a yi tsake nkongo ya xikandza hayi tsake ku tsaka and stuffs like that leyi supermarket ya n'wina leyani leyo supermarket swi endliwa hi munhu wun'we ka Gaza kokwani fonela ka Gaza leyi supermarket leyi mi endlele n'wina ene supermarket ya kona yi ta yi ri na toilet yo ka yi nga gwedzi la ndzeni ma yi vona ni i supermarket mara yi nyika na toilet yo ka yi nga gwedzi leyi yo supermarket yo sungula ka Gaza yi nga na xiyindlwana xo tirhisa zingi leyi
ku ta va ku ri la ndzeni ku ri busy ku kha ku xavisiwa swakudya maxinkwa yini na yini toilet leyi yaleyo ka nga tsariwa toilet leyi ta va yi tshamise yi sweswi swin'wana na swin'wana swi kha swi endlekela kona kwala mi xava swakudya toilet yi tshamisile sweswi kwala i toilet wo sungula ku va kona ka Gaza yo ka yi nga gwedli andle ka complex leyi nga ta yi kha yi vitaniwa yini kambe ndhawu leyiwa i supermarket ya xavisiwa mugayi yini swinkwa loko ku ri ku i landzeni wa nghena kwala xiyindlwanini ti pfuna mara a xi gwedli hi sweswo